الحمد لله الحمد لله. اللهم خذ من دمائنا حتى ترضى. ساجد في سبيل الله، ساجد والله نتنياهو ساجد، ولكن هذا السجود من علامات النصر. الحمد لله. نفتخر نحتسب عند الله شهداء، نحتسبهم عند الله شهداء. الحمد لله الحمد لله. الله يسعدك. هذه المناية تبعتك يا مؤمن، هذه منايتك الحمد لله. تغطيت فيها يما. الله يسهل عليك، الله يسهل عليك. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. هم لها كم شهيد؟ 4 يا خالتي، 4 وافتخر فيهم. ماليش ولا ولد الحين خلص راحوا ال4 عند الله. احتسبهم شهداء، احتسبهم شهداء عند الله. انت ليش فرحان وليش مبسوط؟ ليش؟ انا ذاكره عشان اولادي في الجنه وانا لحقاهم ان شاء الله رب العالمين. شرف لإلي. לא, הבנים שלך לא בגן עדן, הבנים שלך בגיהנום. ולא להאמין. ולצערי... לא אנושי, פשוט לא אנושי. כן, זה לא אנושי, וזה לצערי הרב חלק מהדעות הקיצוניות שיש שם, ועד שהחינוך הפלסטיני לא ישתנה מגיל 4 עד גיל 18, אנחנו נמשיך לראות את הדברים האלו, וזו גם הסיבה למה יש 80% תמיכה בארגון הטרור חמאס.